Laos mulia ma dituatta pagkakapasan. Orang kang bro. Jamu na karasa ni hula-hula. Isukkan lungain naro. At kaya hakomu. Helamu borumu. Dota kamang borumu. Naurok ka na karasa nami. Narak bohita makalason. Ima. Di paggawa sa ritiyon ni paraman ng inang bawa namin. Marhitay ba doon namin ka rasa ni hula-hula. Orang ka ano bro. So mandok ina tuway soba marhula-hulay na. Iba sonari na hula patok kamu. Orang ka Karena tadi hula-hula. Tu somod dia piano di haroro nami. Uli inta lalas marohamuna sa guti. Naos dito mahami. Somod dia pe naman ni hula-hula namin. Dan kamu mah dihami sondok ina tutua asa buat mata nuliat baik tiga pas dan kamu mah dihami mangaliat asa majalo pasupak. Gavia.
sudah turun ati pesusak balia tak sudah urung ati pesong dia nak kinong naso sedia kasima siron nami pamu nak kaulah nami tak aku kamu mah anggiat suari namang yuto di hamil ka yang komuna dari tujuh kapas harian so lima sioro nami karena dari ulah Di baka dia menutuk sangat wahami akan ada hula-hula muna. Nang dipabay na muna betul masay nas do rohana misaluk na hula-hula muna. Di salali nga kawang boro. Agi ma tangyang ngami tamata na martua di bata. Saya ilam ditabay Tuhan ta Maria tamu. Pasu-pasu habisukon, pasu-pasu gajang nyumo, nagsengni ma pasu-pasu nang kasih daun nuy tangan. Tok-tok tangyang kon nami di Nasida akan met ikbur mabur Nasida dia akan sekolah saya ditabai Tuhan teman di Nasida bisu nang somnima dia mu akan tujuana saya ditabai di Batama dia mu akan dosirawa mula tu somni pe paham pakam menonton nami dia mula akan geleng nami uni jalan asmar wa maka abang borate lima tujuran nami idok na madua tinawin na ay kiyo binatubano hatan bay damang mariami si kiyo las parong matua jatani alahami dari iso kepanganatan Tuhan salama sejauh binasaan masolo Tuhan paruma Padaratan ni ang kinulitaon akainang akaamang Roma hinatuson esok katang kita lisu nami lo haruni sarahono mazuara mengelumpuk kita lo lihat isi bagating main di atas ni pangiringan horas mahita na marang disuhut tamunan wang kotanya kahadul limunan saluhut na mahita totok takat rumah supaya pengiringan madura Maria tema dia mata nomor 2 di Batang sadarion mengatakan tahu durhon anak dong poron hurian itu hatai alai watu ham dari dua marupung ko hamang gudu awa di mata hawan non ikut tabuy agiama tutup kina mangiton ka beru matangga na berbahagia ham alai dong nami mak konak kang gitu dikon ka duduk behal makatai alade ham na dua lama muka patongas karite kamu na dong nami mak Saiju molo malului hamu harajo di watato tadi koran demi atau koran nama account dengan Tuhan lima ngabeon hamorau hasan apa doras kemana asing bayi molo kapagam tujuan alami molo malului hamu harajo di watato tadi koran na dungi apa koran nama account dengan Tuhan aku nema kang gidoli su nami tunga di sok kamera do tinato sorry pada molo to korong baru tanak kina suara tadi parpuirora do trotan dia baru akan kita itu masih minat kita sama lepas kalau mana hatinya mas tukul langsung berkiri dia marmula konsian tahu punanyong korun hurian itu hatta nama calo faktor masam itu senarion masa mentat terstruktur masih terjadi hadian sibuan hasan apa sibuan hadapi untuk kemata-mata itu macam-macam kamu dan kita namanya itu kita masih itu tanggal huritan loho labu hinami waktu di berek kamu dan gidodi tutong may bakor pasu dito sa lupa at katitunong ito Galia akan gidodi bahay payamang para musik nami wala magabi at ang upatulong kami jawalas nurohan namin kung ito emang nasungod yan nung meron 16 nurohan namin yun bersama lihat tok kamu dari usaha dari susah tok dari usaha mulai belah so ni ba para musik nabi asal pasal perkami dulu terjadi nabi itu hasil itu bulonon ala nung di Panginoon na sila binakit na ba kotang mula-mulay alang buhang yung mabaru mazulo kotang naunomi kotang mula-mula kotang suba-soba kotang mangalia kotang halasahan ni parbuhe ni si Panginoon nabi ano ito mahupun nabi yung orang itu kotang sikitiwiman ng pagpikun pada mo damang may alay mo lupulong-buhay ko Panginoon nabi di may Pai coba sama ngegul so akai natawan manonton arang-arang kay iri jual kamu.
Awitang menaruh meristo pun na sumarot di lolo itu berarti. Tutik kinabang itu dia anak tahun do parmaiton. Saya itu maanaru baru korok to kamu nama itakas satu nasor madua. Madura. Asa artinya memang harus sepahasa dengan ini. Tujuan nyari di hamun asal udah masa itu. Saya itu anak raja pertani. Dokter natakas 10 bulan. Madura. Sahabat masuk usaha matu bertena. Mau pasata militan dan nasrohana bila permaita dokter anak tadi so. Sahabat mahoras dan sahabat makuda bina. Madura. Oh lo petu soni namoy karban kami. Tunggu nasrohana biar kan idodi. Nama sahabat toni itu hamun nama sahabat nomor 2 di patah. Di pasu-pasu masa luhna. Dan diudulan tangga tapak kaki kerawan itu. Sahoras mamun ang idodi nama jalo. Di pas mahami na pas ato nakakahado yung mas. Lupo di mahami ang maksud kami. Madura harodi. Kosrohan namin di bata. Ang giya tukan mo to dilihat dia bu. Akagajang mimur kamang kainang. Dilihat dia mo kagabinan yula sir pakpanan tutik kinaningro. Dilihat dia mo nang kaipason. Mo to sungni peda nami magkamalot dia mo nami karaja nami. So tung buati roa muna. Sinuboti maju abi kahado ni. Gak, memang sunai. Aku ada takut kate. Oleh ada mak sunai. Nakin tinggal koro, tinggal kam masyarakat. Si hazahata untuk institusi wetarong mak. Lota, dorang suatu lota. Adik buah piaro seksi. Naro menulupi undang nabi sadarion. Asal dia bu hula nami satu gijam perjolo mas jadi hula nami si jalo titi marakuk dukoni bisa purba muse pasar ibu soal muse siregar nababan pasar tulang partikero tuanguna Oras di zon Rodohami hula-hula muna sekijang satu kijang ima nani otang muna marhitihot nang mangalap pasu-pasu perdong saripeon bere nami buru nami sencor itu hatta ang gia ma inaupukan rumah tangga diberi nami do buru nami son rumah tangga dari gamon rumah tangga halomon ni Tuhan teman perlu ma diita nama hula barburu Madutu. ituison do kami rikin di berko di tikion di lastero hamuna jongjokan dekat hula muna sisa lastero hari itu sisa datangnya ang kiamah dinaw macalo paruma pamasok paruma datang kau sia jorok tu hatta dilemar di ho itu hai paso asabu kasehaton asabu imani roy suri akabir nami apalagi kion dilaspat yo hamuna dotok kamu hami ima nalau magbalas beroha dibuat tamu uni-uni nggak disonwai madami ma soman dokon is tua di hobere di kijam ngarirang di toru panggogonan badan ni hamuna dua ma berek kuru buru nasosirang tau di muna ma natontong masih kongkoman Madutu. asal po dua heli pinati kongkujur di penetarian tu dia apa yang mengalahkan bereko nomorku tu sima dapat angka persaulian Madutu raja. di 40 hari masa sur sa batu potean no masa alas derohata sadarion sa batu panggawian jana sa nang tu para alasan jalani para musik nami jelas durhana ni abratikyon ala marmula na denggan marmula na uli badamang ma gondang mula-mulai las muda masuk ke serta
Mancalo Gondang kerajaan kami Nek kamu majuti kiri kami Kami jawab. Asal kami lau mendapat kamu selalu Nasi raja ni hula-hula nami Alai raja nami Adong doa tadi na tua nama dok Dah sudah pulung yang susakut jadi padu ya Dah sudah doa tadat Atik pesi patu kawan nami Na susah dia Maradong pun raja Alani Las majoro hamu raja nami Tuk songon dia penon Haroro nami Mada potong kamu nak Selalu na si raja hula-hula nami Ama permusik kami mengarah kita Masutun Neng borang kami lama mendapat si raja ni hula-hula nami Badang majo Godang nau partisi Santai berharami Amang bornami Allah tulang Moro ka pangiduan niya ka hula bertungan nopai pahapal kamu ras perwarisi. Gabi tulang Jadi mahami situlang Jadi di Abu Bernami nang iboto nami sa lubna. Sialani dilas nirohata pada tikyon. Ala neng Roma kami. Pasahato las nirohanami. Naing marmeme berenami las maroh ibadah. Lubi las maroh ni pertondeon. Mora sawon dia pe. Parmemeon ni hami akka hula-hula muna. Las maroh ibadah. Lubilas narang tempat dia sore dapat di tua-tua bangun nomor satu negata di rupiah horas mah pun macam lebih nami tuwere nami horas mah mina pasal budima sama permusi nami ada mama ima gondang na sapur parameme
sa suton koparan ni ngambur nami molo tu song libe na buhay tapasata mi meme nauli meme naringgam me ina upukor batangga bere nami tujulon derot doon naman si tua-tua bago ng rahaton yung kata narubian oras mahamu naman jalo meme sa kami ipas mahami na pasatok tu amu buti ba Matutu raja nami. Mula di bagai sa tikyon, di mari parso ni anak nami do parumain nami. Do amu raja nami tutong merlas ni roha. Rak mamuluk poduhita dilas ni roha tay di bagai sa tikyon di parso ni anak nami do parumain nami. Ala ni mau di gudang ma do non nami. Di hamu salu nasi raja ni hula nami. Raja nami Molo tuk songan ubi dalam nami makamana dia saluna dia kena uli papahenang munai agi amma tutu ditang yang munai nau pinasahang muna tuana nami do parumen nami majako perbaran nasida majako partaudion agi amma tutu siuta pangan siuti jual songan dalam ditang yang munai kerja nami nau pinasahang muna tuana nami do parumen nami raja nami molo tuk songan ibe nabui terbaik kami songo makamalatehon hata nauli hata naringgan na pinasa muna do makamalatehon meme nauli meme naringgani agiam matutu di anak nami do parmen nami meme na denggam may tujuluan naryo nalau sida dan nasida nalau sipakyon nasida lau mga lugaw sa parmatang nasida asarawana nama song kata ni sido tuwa naman do asabagaw na harto na niya kata di Rubian Oras mahami naman dalo meme nauli maribagada man di amor jalan na pasatos lupo di ba di mana turun kami dia mau berusut nami ala tu si koparito kami badang ma hasahatan do si tiuy badang ma Raja Sinabaro akan baru doa ada foto kami dan doa baru beri nami maratapak may kahopar di jujurnya memburu temar gamanaru Raja Sinabaro asara ukur mai teson mengaruhi kokonya mengurta Raja Sinabaro butima bisa berasa tanpa tikiat tuamu tulang nangis setemora kita tulang setemora kita setemora situ tuama baru beri nama syasyatar Tapi mobil nalong nari uton masuk di tamang manggok Asa tu takat jauh jauh hari haror di ulo na namin ban magodak para puno monay
sorry memang baru. Mula tebe mata debata, meremesonang rohita, sehat doha musalhubna di pasu-pasu mata debata. Di nomor kita no satan di bawah nama muda di bawah kami dah boros 1.000 boros itu. Semua dalam nami, nama sepasang apa kita nomor hula-hula baru. Ada rohatan di situ itu nama dok primen dah baru persalawatan. Firman Tuhan timuna di suruna di hamur raja nang baru nami amat tadi batama ina manggoki dohot ya kabasu pasuna. Saya nami amung baru. Saya lopok naulime. Mula tunggawi panganon nami pe raja nami nabi nuam munei. Agiam batu ngomong ngahami mangat toni. Tui pas nahami yak kaya nak komuna. Asal honon nami matutong raja nami. So kata ni sido tua dalam dog. Asa firma pok bahul nabat salongan. Firma to di nami etong. Nama jalo boras 1.000. Saya bukan nama nalau tak muat tujuh. Nama bara terburdul. Gawir. Asa marmule na sokka ka marujul sultan. Sarjur mula topa. Pertuban na jol matubu na tepak toba. Sebab kami pada ya sono satan di pagul jalaman yang mengur nami. Baik godang mula-mula baik mula gabi mula horos. Hatta ima di parso anak nami do permain nami ima burung muna neng Roma jo ami raja nami lau manda foto kamuna si raja ni hula nami si damalong ale raja nami menutuk soal dia pendo dalam di sombani ada nabu terpasang tami meradupuk kamu si raja ni hula nami dang nama kulit kami raja nami dang nama tuis tungir penda nabu itu pak nalau pasahaton nami meradupuk kamu si raja ni hula nami ada doa tadi na tua nama dok. Dak sudah pulung yang sakut jadi balia. Dak sudah tuh do ada sepatu paon. Adik pe si benon nami nasusah dia. Alani raja nami buli jalalas mazoro amuna. Tuk songon dia penon haroro nami manda foto kamu si raja di ula nami. Si roboti hal raja nami. Boleh ate ulok komong bro. Gabi ya mangga. Nang Roma hang manda foto si raja di ula nami. Badang majo godang nau partu si.
Mas mahami di sadung raja ulah muna. Ina saat di pasar muna. Songkur siswa berpungut dengan nami amat tadi batama ina manggoki dohot yang kapas pasona. Sila bro tema bro. Padahal dia mau diharangan buru nami. Bajul kamu. Baru namang dila maka berjalan ke pesamo tador. Jadi mula tema. Ama pater nami ama pater sama lo. Takas do di boto kamu. Bolo super bolu sa paperna puntas sa parna. Alamar pangido kami edo kamu bajo edo di parna bet kamu. Saragi oma usai warga la usema tanto se la tapana ini barema isi dan dute al moro kita no pernah ini barema baru area la usema tanto se la tapana ini barema isi dan dute saria bola alati parna tuna sojai doi marsolia saria bola beruni parna margana asloi hamuriana Sito
satu tujuan anak pergi doha murah rupiah. Horas. Ina songon sila rohan nami margite guti suara tu guru nami do tu nami do tu guru nami las marohamuna ada luhatan di situ nama topi tidak dinopa hutang benes orang pesong ni nabu nasan kami songon sila rohan nami tu nami do tu guru nami kepuran amat tadi batama ina manggo do ila apa supasuna pas kami do bisungi kami pertor nami raplo raja di guru nami ibaligo din yang multio di parapat lo panatapan, baik si tiu-tiu belas padu memanang tuas hatat.